bi eye jetwiato na ade bi ekoso a eho akohia se yetimi eka ho asem eno ba bi ekoso ase eka ho asem pa na ne nyina ye Ghana for enkwa the life of the ordinary Ghanaian no ehuhia Ghana ni enkwa ehuhia enti de ekoso a ebeji yenkwa afiri yensem a na gusu a eji yenkwa afiri yensem no ese ye niba ho na ye treat no with all the attention a deserve na se yahwe ya kwantempo no so a cars bi abegum a na nsemu no wo se sa cars no ni nkwanhie ba na no weden pa ya hyase ye ka ho asem okurumu a eye Toyota Voxy no eno na that screen so bi a wuhu ya eno ni ene that screen so wo Facebook no join ye na yanwene Ghana ho na wohwe sa car we ya said ye etie no ye woni nua ba akoka no ho a omo friend Toyota Noah ti se Noah chen no said ye spell no eno so no shape no ya ye se Voxy ya edaso yi na sa Toyota Voxy nansi ahyase ama nkwanhia hodo a enya na no eden eme ka ho asem wo memu in fact se wo hweka ya Japanese media Toyota Motor Corporation Japan ena wono mo manufacture sa cars we no mo introducing in the year 2001 ache enye ne ba Ghana no de ade ni bepiemu a aya de ofro na cars yi omo ye ne se ebe te se family car bia wonu abusua kakra bi na ba ko mienu bi na bia mo ko ba bia mo yusu mo car no anase bia mo ko jema home wo ba bia na bibia te sa na leisure minivan bi na mo de akọ na wo sa ye ne purposely say eye urban eye use nko a isenka bia wo Kumasi say no a ye be yusu na around Kumasi no around Kumasi omu ye ne say enye school runs ne short to medium distance enko kwan tenten ba bi etia kakra editi say bia nka Kumasi to bia agona Kumasi to bia memfa ne say ufiri Kumasi ne bia wadru Jamasi ana bia abroso akra mampon etomo ye ne say eni say ekokwan tenten a ebroso ana say ebeye heavy commercial services you be using for heavy commercial purposes but yen Ghana ha no bibia bedura said the broni ndi ni nyansa mu ya de no ne yen ya kire se yen nyansa che broni no entikas ni bi okra ba eye nifa ne ayi ni ko benkum stia no a ewo nifa no ne ayi aba benkum saa ne dane no saa ye yeso a yen ni yie ni aye ne basa enti no enche ubun se car no na akohwe nipa agu na aku nipa ene that screen de so no na brabehwe ba ku bi a asie na nipa amoamo asede ha adwene ye kan wu hu se de etie Nhyira fan sia no si sia kan ne da ho sa no kan na ye sa no ase konku ase obi Voxy ebusia bra Facebook Nhyira 104.5 na be hwa de car pa na ase konku no ase obi a hyeda de bibia fa car na se atwa car ne mu mienu Siano si. Sia. Ano team.
Voxy. Some Voxy carry. Voxy carry. Speed and run. They acquire so and can find you. Traffic at you. Speed and run. They acquire so. Ready. This is the first class. That's with you. We are the air coso. Now, me pesa oshe sanko inshia no a esi no hweka no de aye. Accra Kumasi Road no sunu. And you can imagine said ye car no aye. Reho na etwase ye ka ho asem. Because nipa ehwere wo mu nkwa enam car we so no medical church wo se ne etwase car we eye. Broni no ye car no nyansam mu no. Eni se car no call long distance bia. Sa long distance ne te sa Accra to Kumasi. Ebru over 200 kilometers. Na car we car kitwa we. Broni ni nyansam mu eye Toyota Motor Corporation of Japan no omo ye no. Omo introduce car in 2001 no. Their purpose is a short distance, not long distance. Bagana no bedura ya twen ema de besisi. Esiria ni abegina ho ebeki kansem na no National Road Safety Commission Authority. Say wo mu be ye nhwehwemu afa no be chance ya ye nhwehwemu ni adinti ya driver fo ne nye careful. Ya driver fo anu ye no mu okromo na wutu mu fu ya na se afoforo bi abeka ho. Menim se wo mu e wa ha na de a tufuantiefo ya na wo se tu omufu yi wa bra ye betimi ensure say regulations be ya adwuma. On the 14th of January 2026 mo be kan sa asemu yi mo antimi amma deadline e bra mo sa mo nhwehwemu no ya akoduru say bia next month ni be wie nhwehwemu no mo antimi anka National Road Safety Commission Ghana ye problem pa ye wo e wa ha ye institutions wo mo compromise everything. Institutions are compromising. Ya driver for na betu omufo. The risky driving behaviors almost demonstrated e wo kromu ha no is because of say ye ensure say regulations ebe ye adwuma. Ye ensure ye because na ti kromu ha e na sa Toyota Hazy Expressi the man for sa na na the man for hwe na bitia ti bi 9 na mwiem. Ye hwene hai na wesu abeka ho me kai sesa 207 bus kane no ane yesu 207 bus no e kire ye behu se eku nipa ne ade no ye try se career na e bosoro no car no break kura se ne ye se e we kire nko eni animu bi e ma mo the regulations by se yenyi sa career ni free soro e na unkura eye single axle ni bi kura no a untumi mfa carry antosra na se untumi nko long distance ye de buy ema 207 se nkwanhia na esisi no ye hu se so tre. It's all about regulating that sector no ma ekoso ho no enye se obeba be gina na me tufo na me tufo afutuo no be sachire ye driver fo ye wo promo yi because omudwen se obetumi dia famu akọ bibia nsi die ntia because you what the friend risk compensation theory, behavioral and of course transport psychology betre will say a driver for ni nyan hu say oh ade we ma ye ne ba ko mienu matimi afam bibia nsi a abeyi suban aka ho eno ne that screen so no obetimi ajoin ne risk compensation theory no edura de edikan no awon se kwan ni mu da ho. It is a kwan mu da ho na bibia nhia he ohia police fo aye nya ne hwe o feel safe obe quiet de opebia oye overload o oduru anu yi 5 cd 10 cd de ahye mu de ama police ni a obe ye sa de no oye na ye risk no obe koso aye obe increase ni mpo etu be hu se car carrier eni soro oven ye kokọ taxi man na atabubu yi omo na Kumasi mampon kwanso obe hu so load boto egu car na pampam so carrier ni car na so no asa bie butu load no ma wo chen kia. Because of the fact that or taking this risk because on himself koduru kwamu a police ni niveji sika ma na twam it will be taking greater risk because BBNC there will be no arrest enforcement BN ho it will be twam akọ enunti and the Voxy kitinkiti Toyota Voxy
ene nnua no wei no wanka ya pam da ka nsuo to ye di nipa nkwa no we di eku nipa Toyota Voxy ni Toyota no no eku nipa ye be ha ne han no ma ye overload car kitwa we yetimi bie boot ni load no ma na de twa me nsu mu ni ekire seat no je fato so ma me aprosifo wo kwa mu hu se sa car yi du a seat ye fa nipa me nu hwe eye two seat enu a meduru ejuso bus terminal ho car we bi esi wo ejuso to eye asonoma so short distance no ende metiase eye okay na sa car we bi simu a me kotena mu no me kotena ekire ho efa ni petrol driver ne so wo de ba ko be ka me ho na me see fam they watched me to get down and ante ko pe car foforo me see fam so I go down because station master no be fuba na mbisa ne say ade na mama car na fa nipa miensa wachiri because I 7-seater enti driver passenger otia ni mu ka ho amienu miensa e wo mfimfi na ye num na mienu wachiri na ye nson ade nti no wo fa ngotwe enso obeye sa overload yi yakofa kwam na wako police ni hunu aye 5 cd aye 10 cd no agye na car na twam car ne tie aye tin bi ne tie no kra thickness na aye kitikiti ya de be ko long journey asa aye overload load no ma ne si tie no asa aye fia ketwa bi no so e na wo hwe ne low ground clearance car no so emu mpagya saa enti ya kwan no so nyenti no se wo fa overload na na se car no mema kofem kakra enti oduru ba bia e kwan ne nyana poto no so kakra bia e be bom se na car na guo na adane no we sebe ayade a eni so obi be ka kire wo enso police fu gina ho checkpoint ye be manipa na famu akọ and when sa ye ma kwanya na enforcement na enya adwuma e na sa risk compensation theory no ba mu no because nipa nim say you obey bia he o show risky behavior kra bibia nsi obi anya na hwe oduru obetwam ade ne ye ho sa ma nipa wu o man mu sa Toyota Voxy no ani ni nua no wa no yes our weak regulatory oversight National Road Safety Authority no ambeye inspection any Ghana Standards Authority mbeye inspection e hu sa ade ne ye no ye be hwehwem ne atinya regulate say oh car we de ye hwe ye no de wo ye no atro say enko long distance na ye for short distance ni ensure say ye be mana ye commercial po be ye short distance no eno ani se ye jai cars ne na begu system nim na de omo pe no omo de ye enti mi regulate bibia wo mamu na me ti ase a na me twa na me se no de enti omo ye sa no ye will be a friend regulatory capture theory public policy even in economics chese se nipa ni hu se ni oda adwuma na no ene se adwuma na eso hwe mamra ye adwuma te se NRSA National Road Safety Authority ene GSA Ghana Standards Authority ene mpo DVLA eso o mo hwe so mbetumi regulate sa cars yi ne akwan o mbetumi akọ ne de o muntimi nkọ no ene ade no a ne ema o mo ye sa ade ni nyina se wo mani wo sika wo mbenya so. They have the power to regulate, but they regulate it in such a way that it will benefit them. Omo regulate ya den say be ya de ombenya free munti paperwork ni de hia no betua na giwe no watua eti se car na be kwa kokum nipa say be ya de hia omo no an omo je ye be benefit omo. They forget about regulating it for us na a protect public no DVLA any National Road Safety Authority ene obitimi etena fie no ode ne paper road worthy paper asoma car no nko DVLA ho bio enso ne awini wama no yeti kromu aye nimri nyina passenger cars no ebi de nampum nanso mra ne kire se enso ode car ne ba na technical officer aye inspection ansa no wa kire se car ne road worthy ebitimi anante kwan so but obitimi tena fie no ode ne paper asoma ne akọ wama no car no kura nko bi ade ne ye ho saa wo man mu just because adwuma no sika wo mo pe wo mu nti paper no obesa obeji sika IGF bedos no wanya ne percentage wo mu nti adwuma mu pani no nhwe se mra ne de be ya adwuma ne nya adwuma wo man mu ene ni pe wu saa Toyota Voxy no enkosi da ben ena mo be wie saa nhwemu na mo se mo ye no
why not banning it for long distance? CCA said, "Yeah, who say air cost unintino." Car no ankasa kra ye ni 2000 ye introduced in 2001 no. The main purpose ne say be short distance intino. E free nekro monko beyond ebia 45 kilometers ebiem. Kumasi to Accra over 200 kilometers. Na car ketua we sa follow do ebro so. Na adan edi enti ne twa National Road Safety Authority edmefo ne ka DVLA di enti ne twa wo mo ka regulatory authority di enti ne twa mo ka enti mu de ka ye ba e no anhu nhyehyɛ ye wo ka no ho enu ani de mbenya na ka ya ba say family car enya short distance enti mu anhu. What is this? Because of sika ye benyenti. And but inform from na yin sifem na nipa ewu wo kwan so because of this particular car no anu eden pa because a driver for no de afutuo no de ensa kira wo mu enu akura ba ko overtaking bi o ye very dangerous ensa kira wo mu because they are exhibiting the benefits of that risk compensation theory no ma kira wo no because enforcement bi ani to ofam anu okọ ha dwene ye hwe ni ye na mpanifo ntu ho anamo na nipa nkwa ho hia every Ghanaian obewu bia no ni muja edamo mu regulatory authority no mutiri so Nhyira 104.5 we jetu ato me ba isia oh yeah come on Nhyira 104.5 FM